जहिले हामीलाई हतार हतार जहिले हामीलाई काम मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम जहिले हामीलाई हतार हतार जहिले हामीलाई काम मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम ए बाँसुरीको धुन जता बज्छ बाँसुरी उतै पुग्छ मन जता बज्छ बाँसुरी उतै पुग्छ मन सुन्दा बन्सीको चञ्चल हुन्छ मन चञ्चल मनले घरैमा कसरी बस्नु जान धुन सुन्दा बन्सीको चञ्चल हुन्छ मन चञ्चल मनले घरैमा कसरी बस्नु जान धुन बाज्यो भुया नमस्कार हजुरको शुभ नाम अनि 84 पूजा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ यसरी सबै छोरा बुहारीहरु हुनुहुन्छ यो तपाईलाई 84 गरिन्थ्यो भन्ने थियो कस्तो भइरहेछ अहिले तपाईलाई 84 गर्न पाउँदा अनि छोरा बुहारीहरुलाई के भन्नुहुन्छ सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद सर्वप्रथम आज हाम्रो बुवाको सम्पन्न हुन गइरहेको 84 मा हामीलाई छरछिमेक इष्टमित्र नातेदारहरू सबैले जुनसुकै ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी चार भाइको तर्फबाट अनि बुहारीहरूको तर्फबाट निकाम पश्चिम दिवाई अरे हाथी अगाय दलपतमंगा अंतर यतो अरगतो सब तरी मध्य प्रजेरी बासे मंदिर पुण्य साथी स्मृतान आदि सुसे के चाहे तो नमा उतान तो नमा से मासा नाम मध्य सिद्धार्थ नाम सम सय सरदल हरितो आसन पदमा से दुर्गा पर शिव लवचे आरो उदयो एकादशं सुपुण्य पुण्यहं तिदौ के भयो आयो पतिरं तुजीवते तान्तुवया निराहो मयि वयं भगं विक्रमदितिं दशमरिदम् अग्निपा अरक्षिता पायुरदसुष्टाये सुष्टिन इन्द्रोदृतवाः सतिनः पुरुषा विषुवेदा रोषिनता रक्षो यरितनीनि सतिरोर्विष्पतिर्दलातु अजुको औषितायन्तो हलिति दौररितिरं तरीक्षौ मधितिरे माता सतित्राय सकुत्रवति श्वे देवा अदिते पंचजनाः अदितिरे जातो मदितिरे धनित्वं हरि ओम जहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विषयदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेदि यतो जगदनि बजाइदेऊ बाँसुरी हुन्छ मेरो मन बजाइदेऊ बाँसुरी अब यहाँ हरि ओम पूर्वे इन्द्राय संगाय सभा सपरिवार सजी सहिताय नमो नमः
Padam Aramatum Panjamitam Palavatram Sartate Gandata Kushaita Lauto Pajata Milto Pajari Pujami Purvi Indraya Shaki Shaitaya Navo Nama Nete Saraya Namo Nama Santa Shatramurta Shatrabada Chitruva Vesha Shashwati Shatra Gudi Buddha Babu, who your children? Babu, त्यही अगाडि त्यो शिवजीको चाहिँ जुन छ नि कलशलाई सम्झेर भित्र ताउलाभित्रको कलश त्यसैलाई सम्झेर किराइन्जेल हरिहर चढाउनु हरि ओम उत्तरे कुबेराय नमः सबैले पूजा गर्नु कुबेरको पूजा है उत्तरे कुबेराय नमः पाद्यम परमात्म पञ्चामृतम फलवत्रम प्रसादे गन्धा तथा पुष्पै चढाइने उत्तरे कुबेराय थाला दुपचाय तमिल तो पचारी पूजा उत्तरे कुबेराय नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतर ईशानीश्वराय नमः थाला दुपचाय तमिल तो पचारी पूजामि नमस्कार करोमि पाद्यम परमात्म पञ्चामृतम फलवत्र प्रसादे गन्धा तथा ईशाग्रमते परमणे नमः तेरिया हरि ओम परमजनानं प्रथमं पुरता द्वितीयं दशरुतो दिनाभो सविनोज्या ससागितशत कर्मणे नमो नमः पाद्यं परमात्मनं पञ्चामृतं फलवत्रं प्रसादे गन्धा तथा पुष्पादि सर्वयामि नमस्करोमि हरि ओम नमो तुलु सर्वत्र यज्ञोपैतं प्रसादे गन्धा तथा पुष्पसै असनादिभ्यो नमो बोलिदैन पापी जिंदगी को छैन मो राम नाम बो संजेल मिठो बोली बोल्नै चाहेन नवन विभीषण यागच्छ याति तपाईँ विभीषण नवन हनुमान यागच्छ याति हनुमते नमो नमः हरिम परि यागच्छ बलै नमो नमः गुरु यागच्छ गुरवे नमो नमः बागेश्वर सर्वकल्याणकर्ते नमो नमः शिवसनत कुमारो पश्यं पायन पराशरत सांगुलम गुरु गए वेदगुं सर्वं जगोतं जतभाव नमः पक्कते बलहिता स्मृता स्मृतामो दामे मूर्ति शारदाय नमः सरस्वती आदि पुरुषाय नमः अनादि पुरुषाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः राधा कृष्णाय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः बाबू ओम जन्नेन जन्मरजन्त देवाय तानि धर्माणि प्रथमानि हसन्नतिहनाकं महिमान स्वतन्त्र चक्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवा बाबू बाबू यहाँ पूजा गर्दा बाहिर पूजा गर्नु भित्र पूजा मिठो बोली बोल्नै चाहेन मरेपछि एक शब्द नि बोल्नै पाएन बोलिदैन पापी मान राम राम बोल बोलिदैन पापी मान राम राम बोल जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल सम्मोर मंगल कुन्मतामुपगतो भयासतां श्रेयसेकर पौरगौरं करुणावतारं संसार सारमदे शुन्यकावरे जलेष्टि सन्नं कुरु अब तिलाइन्जलको धारालाई कटोरा उपिउ त घासिनी अब अर्घ या निगोङ्गनि सहते देवदत्त शिवाङ्गितां कुरुमायो सिंहपुरुषं जगत लाङ्क पुरुदल अदबोचो दतिवता पतमो देवत्रांसो दाति परासुभ आवादे पयाले पुष्पति सन्तुमयम् अब शुद्ध दल आपोष्पन्नमा करसुं नयन्तु गल्सद सुत्रापो देवी अब दही दही क्रामरोकारी कन्तसुनायुगु केरिकत दैते अर्घ चाहनु बाबु अब शुद्ध दल फेरि आपोष्पन्नमा करसुं नयन्तु गल्सद सुत्रापो आपोष्पन्नमा करसुं नयन्तु गल्सद मति शान्ति सुतो दक्षिण सर्प्यामी आपोष्पन्नमा करसुं नयन्तु गतेन सुत्रापो दैनी चन्दनको बौतामा एउटा भवम गङ्गाधारम दरादत्ता नित्यबौतागेश तामी उपायमिसिन गङ्गोक्त सहस्रप्यामी हरि ओम उद्वर्तकम समर्प्यामी नमो भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः त्यसलाई फेरि दाहिने हातमा बौत भैमा राख
मंदिर येत आहेत जन्मदाखेरि त नारायण भएर बाँचुन्जेल मात्रै राम्रो मुटु घाटो हो बाँचुन्जेल मात्रै राम्रो मुटु घाटो हो मरेपछि तिमी हामी सबै माटो हो मरेपछि तिमी हामी सबै माटो हो घमण्ड र अहंकार नगर परानी जतिमै हो भने पनि हुन्छ खरानी जतिमै हो भने पनि हुन्छ खरानी बोलिँदैन पापी मन राम राम भो बोलिँदैन पापी मन राम राम भो जिन्दगीको छैन मोह राम नाम हो जिन्दगीको छैन मोह राम नाम हो बाँचुन्जेला मातेरा बोल्यो झर्केरा बाँचुन्जेला मातेरा बोल्यो झर्केरा मरेपछि को छ र फेरि फर्केरा मरेपछि को छ र फेरि फर्केरा धनी मानी नाहिड धेरै नक्कल पारेर धनी मानी नाहिन धेरै नक्कल पारेर कसले लाग्यो सम्पत्ति पोको पारेर कसले लाग्यो सम्पत्ति पोको पारेर बोलिँदैन पापी मन राम राम भो बोलिँदैन पापी मन राम राम भो जिन्दगीको छैन मोह राम नाम भो जिन्दगीको छैन मोह राम नाम भो सचिव गुरुको गुरुमापित तत्ततन्ततयुष्मान भवतात् विनिश्चितं पुष्पमिका तत्तोषयो तन्नसंशतुमरसितायन पैशकल्वे कलाविस्मिगजना मन्दाय सुमन्दमतयो मन्दवागाय हुपुदताय भूर्णी परिक्रमाणि शतवानि विभागश अत साधोत्तरसारं समिलितय उपनिषय पुरीन सतदानानं विनात्वं सम्प्रसीदते शतदाना जीवनं ते भगवान् सात्वदम्पति देवकं वसुदेवस्य जातस्य च गिरिशया तन्नो सुषुजमानानां रसंज्ञानुपटुत्वं यस्यावतारो भूतानां क्षमाय च भवाय च आपन्नो समितं गोदं येन विवशोगिनं तत्सद्दो विमुच्यत यद्विविधि सहिं वयं यत्पादसमयेषु मुनियोपशमायन
सदर्पन्तु प्रसिता सदिनाभो निशिवया कोवा भवतो तैष पुण्यचलिकेतकरमण श्रुतिकामो न शृणुयातस्तकलिमलाव्यम् अशिकारमान्तनाराणि परिगीतानि शरी प्रीणो सतरानुलले ददतो कलाथा घरे दिन्न पत्तर कथाशुवा विलापेतो शैरो मिश्रतन्ममाया भयं तु न व्यतिरिप्याम उत्तम श्लोकविकमे यस्मिन् सौगानं साधु साधु पदेवदे कृतमान् गलेव्रयाणि शरामिणके सबु अतिमर्त्यानि भवान् गुरु कपटमानस कलिमागतमागाय तेतेषि प्रवेवन् अशिनादिकसतेन कथयां सक्तनामरे तं नमः संसितो दाता दुतरं नितितिर्षतां कलिं सत्तरां पंसां कणादरिवावृणं भूयवसरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मब्रह्मणि संकाष्टा मनुनोपेते धर्मकं शरणं गत हरि ओं तत्सत् श्रीमते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादशसहस्रम् परशुगन्धे नमः शिवोपाख्याने प्रथमोऽध्याय श्री हरे नमः गले बलम्ब्यलम्बिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जल प्रवाह पावितस्थले गलीबलं विलम्बितं भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखर प्रतिप्रतिक्षणं मम धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरोध दूर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मे वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्दूर स्फुरद्वगोत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचना प्रभृति शेषलेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणे विधूसरामृपेठ सहस्रलोचना प्रभृति शेषलेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणे विधूसरामृपेठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाठ चूटक श्रेय चिराय जायत चकोर बंधु शेखर
चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायक नमन्निलिङ्गनायक सुधामयोगलेखया विराजमानशेखरं महाकपालसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। भालपट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुते कृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्रनन्दिने कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने तिर्मम। मेघमण्डले निरूर्धदूर्धरस्फुरत् निशीथिनीतम प्रबन्धबद्धकन्धर निलिम्पनिर्झरे धरस्तनोतु कृतिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काले प्रभा बलं विकण्ठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंदर स्मरत्सिदं पुरत्सिदं भवत्सिदं मखत्सिदं गजत्सिदान्दकत्सिदं तमन्तकत्सिदं भजे। सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजिम्भणा ध्रुवतम्। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजिम्भणां व्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं जयत्वदा भविभ्रमा पछाडि आउनु न तपाईहरु एकैछिन। हम सूर्य पुत्र श्री शनि देव की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शनि देव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम सूर्य पुत्र श्री शनि देव की कथा
दर्शन चारै धाम दर्शन चारै धाम कैलाशैमा शिवजी अयोध्यामा राम दर्शन चारै धाम दर्शन चारै धाम कैलाशमा शिवजी अयोध्यामा राम ए दर्शन चारै धाम दर्शन चारै धाम कैलाशमा शिवजी अयोध्यामा राम दर्शन चारै धाम दर्शन चारै धाम कैलाशमा शिवजी अयोध्यामा राम दर्शन चारै धाम दर्शन चारै धाम कैलाशमा शिवजी अयोध्यामा राम ए दर्शन चारै धाम दर्शन चारै धाम कैलाशमा शिवजी अयोध्यामा राम दर्शन चारै धाम दर्शन चारै धाम कैलाशमा शिवजी अयोध्यामा राम ए दर्शन चारै धाम दर्शन चारै धाम ए कैलाशैमा शिवजी अयोध्यामा राम ओम नारायण श्रीमन् नारायण हरे अनेक रूप धारण ईश्वर नारायण भगवान नारायण श्रीमन् नारायण अनेक रूप धारण ईश्वर नारायण ए भगवान नारायण श्रीमन् नारायण अनेक रूप धारण ईश्वर नारायण भगवान नारायण श्रीमन् नारायण यो पाला पनि यसरी त